अहमद मरोई पाव फिजरी ग्वालताबीदा सेक्यूरिटी ना पाउमी सिंह थिंगदुना चथिन खिदव थौदोक की मतंगदा सेम क्यूब इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट खंगनलु हाइबा डिमांडा ngasi manipur की एडिटर अमदी पाउमी सिंह वकत खोंजंग चंगसिनख्रे इम्फाल वेस्ट की मरुओइबा लंबी सिंह नागयता पैसिंदना थमलिबा पोचै सिंह लाक्लिबा जुलाई 13 की पुंग 3 फाउगी मनुंगदा लौथोक्त्रबदी युम्बू सिंह की मथक्ता लोगी मतुंगिना थबक लफुटपा हौरगनी अमदी मणिपुर कोविड-19 नाबगी चांग तपना हंथरकली अनौब केस मरी थेंगनरखिबगा लोइनना अपुनबा एक्टिव केस की मसिंग 93 लेरी कुरुमदरी आइस्को मीडिया न्यूज में ताबिर बिस्मुबई तोमथिन गानमना तराम नोक्सबगा लोइनना हौजि पुंजासी फावगी पाव सानुना पिजरे उख्रुल पांथोकिबा सिरोई लिली फेस्टिवल की पाउलव चटपगी लंबी ग्वालताबीदा पाउमी सिंह तोंगलिबा मणिपुर स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस पो खामदुना मणिपुर लेंगा की बस चटपदा थिंकिबा थौदोक अदुगी सेमकिबा इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट की मतुंग इना लेंगाकना करी थबक लौखटलबगे हाइबा खंगनद्रिबा फावबा मणिपुर लेरिबा पाउगी लमदा थबक तौरिबा एडिटर अमदी पाउमी सिंह मखाताना खोंजंग कया चंगसिनखिगनि हाइरि ग्वालताबी की थौदोक अदुगी मतंगदा मणिपुर की गवर्नर न सेमनखिबा इंक्वायरी कमिटी अदुगी रिपोर्ट गवर्नर दा लाखटपा लेख्रे रिपोर्ट असी लाख्रबसु हौजिक फावबा मरी लेनरिबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजू अमर एडिटर्स गिल्ड मणिपुर ईजीएम दा थौदोक अदुदा कना कना चेन्नई मखोइसिंग अदुगी मथक्ता लेंगाकना करी करंबा थबक लखटख्रबगे हाइबा वाफम अमता हौजिक फावबा खंगलक्तबो यानिंगदबा फोंदोक्तुना ngasi कैशांपाल एमजम लेकाइदा लेरिबा थौनी थौरम कम्युनिटी हॉलदा पाउमी अमदी एडिटर सिंगना वकत खोंजंग चंगसिनखि खोंजंग अदुगी मनुंग चना पाउमी सिंगना अचुंबा लोतुना थंबा ngamloi नखोइना लंबी थिंगबदी ngamba yai अचुंबदी थिंगबा ngamloi media gag is a shine of fear what are you hiding free the press let Manipur hear the whole story no truth behind barricades open Gwaltabi to journalists haina thaba plate card kaya paiduna khongjang adu changshin kibani banbayabadi थौदोक अदु थोक्रब मतुंगदा मणिपुर द फोंगलिबा पाउसे सिंगदा मणिपुर लेंगा का मरी लेनबा लोइनना मणिपुर द लेरिबा स्टेट पुलिस अमदि सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंग मरी लेनबा पाउ फोंगदना लाकिबनि मतुंग तारकपदा खोंजंग अदुबो खरा मखैदे हंदोकलदुना ngasi फावबा पाउमी सिंगना अमुबा रिबोन थेतुना खोंजंग मखाताना चथरकिबनि खोंजंग अदु लुचिंगलिबा ऑल मणिपुर वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन आमजूगी प्रेसिडेंट असेम बक्तना हाइकिबदा आमजू अमदि ईजीएन तानकिबा डिमांड सिंग अदुगी मनुंगदा मरु ओइबा डिमांड अमा ओइरिबा इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट अदुगी मतुंग इना लेंगाकना करी थबक लखटलबगे हाइबदु हजिक फावबा खंगलकपा लेट्री असुक कुइरबा मतम असि फावबा खंगनदना थंबा हाइबसि लेंगाक असिगी चुमदबा थवंग अमनि हाइना लौदबा ngamde मखाताना करिगुंबा लेंगाक असिना खंगनदना असुम थमजिनबा तारबदी आमजू ईजीएम अमदि मणिपुर की लेरिबा पाउमी सिंगना अमुक पुंदुना मथंग करी करम खोंजंग अमुक चंगसिनगदग हाइबदु लेपकने हाइना फुंदोरखि मुझे कनोने कोई कंटिन्यूस कनोदनी सही कोई पीरिबा कनोदगी मतुंग इन हजबोक्ता रिस्पांस लागतबसे अदि इंक्वायरी की कोई कनो तौरे है रिपोर्ट की कनो तौरे है मतुंग दसो हजबोक्ता मदगी कनो लागतबसे कोई पब्लिक तसु खंगनिंगी कोई सु खंगनिंगी मदु लागतबना मरम होइबना कोई सिगी कंतना कोन तौरे सि फमजरी बसे फमिबने अदुगा लागतगी कोई मसे लेप लेरोय अतोप तोपा मखन मखन की कोई दम कंटिन्यू दम चतगिनी पुलिस स्टेशन कोनबा नेपाली बस्ती शांतिपुर की सिक्योरिटी फोर्स ना कुजु कुलाई क्या मरुम फागत पगमख्रे खुलाई सिंग अदुदी SLR राइफल अमा 303 राइफल अमगा मैगजीन अमगा इम्प्रोवाइज मोटार अनि बाउफेंग हैंडसेट तरेट टीयर स्मोक ग्रेनेड अहुम स्टन ग्रेनेड अमा इलुम पेराबोम अहुम 12 बोर की मरु तरु 303 की मिस राउंड अहुम इम्प्रोवाइज मोटार ट्राइपॉड अमा ग्रेनेड अमा बाउफेंग चार्जर निपान BP जैकेट अनि BP हेलमेट निपान खोंगुप जुरा अमा लोइनना पेटी अमा याउरी मियामदगी सेनखाई तौबदा चेनबा लोन थिंख्रबा लालहलु KCP PWG की मियोय अनि ngarang kaibi haikak mapan awang lekai degi fagat krem
ꯐꯒꯠꯂꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯨꯝꯐꯝ ꯃꯨꯁꯥ ꯑꯍꯃꯗ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯏꯕꯣꯕꯤ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯣꯃꯤꯗꯣꯛ ꯃꯌꯥꯏ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯐꯥꯔꯨꯛ ꯁꯥꯍꯥ ꯂꯩꯐꯝ ꯈꯣꯃꯤꯗꯣꯛ ꯑꯋꯥꯡ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯩꯔꯥꯎ ꯈꯨꯅꯧꯗꯒꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯤꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯍꯨꯝ ꯐꯒꯠꯀꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯐꯒꯠꯂꯕ ꯑꯍꯨꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯅꯧꯔꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯝꯐꯦꯜ ꯁꯅꯥ ꯀꯩꯊꯦꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯤꯁꯟ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯕꯣꯖꯣ ꯑꯦꯂꯥꯏꯁ ꯅꯣꯡꯊꯥꯡ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ 18ꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯨꯡꯗꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯌꯨꯝ ꯀꯩ ꯁꯥꯖꯤꯟꯕ ꯂꯝꯕꯤꯒꯤ ꯅꯥꯛ ꯌꯦꯠꯇ ꯄꯣꯠꯆꯩꯁꯤꯡ ꯄꯩꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯂꯧꯈꯠꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦल हाईवेसिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड इंटर विलेज रोड अमदी फुटपाथ मथकसिंगदा नियम लाना बिल्डिंग साजिनबत नतना युम सानब पोचैसिंग पैसिलंब थेंगनबसिंगी मथकता लोगी ओइबा थबक लौखटलगनी मसिगिदमकता डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी मफम मफमसिंगदा पब्लिक अनाउंसमेंट हाइबदी माइक सिजिनदुना मियामदा खंगनबगी थबक चथरी हारिबा खोंथांग असि मियामना चथोक चसिन तौबदा अपनबे याहुंदनबा लंबी थोंगी फिबम फना थमनबा खोंगना चलिबा मियामबो अपनबे याउदना लंबी चटपा ngамहन्नबा लौखलकपा खोंथांग अमनि हाइरि मणिपुर की ओइना नौना मियोय मरी कोविड पॉजिटिव ओइखिबगा लोइना स्टेट असिगी कोविड पॉजिटिव केस की अपुनमा मसिंग चहुंगा सुमना अनि सुख्रे मसिगी मनुंगदा मियोय 285 नाब फदुना डिस्चार्ज तौखिबगा लोइना एक्टिव केस की मसिंगना 93 लैरि COVID-19 status update report अमगी मतुंगिना ngarang nungthil pung ani dagi ngasi nungthil pung ani fawbada manipur ge oina punna mioi 18 covid test tauki madugi manungda mioi mari positive oirumba thengnarakibani hariba pung kunmari asigi manungda state asida COVID-19 positive oibagi chang chada kunmathoi dasmik ama laiki positive oiba thengnarakhraba anauba casing adudi Imphal West dagi ahum amadi Thawal dagi mioi amani hari मणिपुर की ओइना हौजिक फावबदा पुन्ना मियोय लिसिंग अमगा हुंबुतरा मंगा टेस्ट तौख्रे हौजिक हौजिक कोविड-19 पॉजिटिव ओइबदगी मियोय 93 होम आइसोलेशन दा लैरि मणिपुर की कुकी ताबा मफम सिंगा थंगना लैरिबा तंपा की मफम सिंगदा खुंदारिबा लौमी सिंगना मसा मसा की लौफमदा चंगदुना लौ सुबा हुंनाख्रे खोंथांग असि मफम सिंग असिदा सिक्युरिटी फोर्स सिंगना ngak senbagi thabak hauraba matungda sangsilakibani haukiba lisingani kulumdoi me tang ahum dagi haukiba irang asina longmi singna masa masa gi farm da chattuna lau uba ngamdana lakibani masigi mathakta chaliba sahi asigi jun 18 da Bishnupur district ki Phubala da masagi lofam da lau uba changluba longmi nupa ama nomai kapsilakpadagi aso opan yawbagi thogdok thokpa laikre masigi matungda Manipur lengakna longmi singbu masagi lofam singda lau uba chatpa yananaba security ngak selanbagi thabak packet pahurakibani Imphal West की मनुंग चनबा कामोंग मनिंग अमदी कौट्रुकता अयुकी पुंग मंगा दगी नुंथिल की पुंग मंगा फावबा नुमित खुदिंगी लौमी सिंगबु सेक्युरिटी सिंगना ngak सेंदुना लौ सुबगी थबक हौख्रे थीबा हुंबगी थबकसु चिंगी मफम सिंग यावना चांग नाइना चथदुना खुलाई पाइबा सिंगबु तकथोकनबा होनरी लेंगाकनासु खुदोंग तिबा थोकपा मफमदा खुदकता चंगसिननबा फ्लाइंग स्काउट अमदी क्विक रेस्पॉन्स टीम सेमदुना थमले लेंगांगना लखोलगलिबा खोंथांग असिबो माइके अदोमदा लेरिबा लौमी सिंगना यामना नुंगाइबा फुंगदोरकलि लोइनना कामोंग मनिंगदगी लौबा नुपा अमना फुंगदोरकपदा खोंथांग असिना मखोय अकी अखंग यावदना चनिंग ताना मफम असिदा थबक सुबा ngamhalle haina फुंगदोरकलि महाकहाना नुक्सिनरमनी हाइबी नुपी मचा अमना थांगना थिनबदगी लाइकनबा ngamdana नुपा मचा अमा ngarang laikidre laikidraba nupa macha adudi Imphal East की पैलेस कंपाउंड की मसागी चई कुमा थोइरोम सुरबा लियो हाइना जुखंगनबा मैतै शलाई थियाम कवि हाइरि थौडोग असि की मतंगदा फंगबा पाव अमगी मतुंगिना थौडोग असि ngarang nungtil pung ani ga minute 30 rom ताबा मतमदा Bishnupur district की थांगा इथिंग दे थोकिबने हाइरि थौडोग थोफम दगी फंगबा पाव अमगी मतुंगिना ngarang laikidraba लियो हाइरि बि लियो हाइरिबा सिगा महाका हौजिक हौजिक नुंसिनरिबा नुपी मचा अमगा ममानबा खरगा मोइरांग सेंद्रादा कोइबा लाकी मफम अदुदा लियोगा हाना ममांगदा नुंसिनरमबी एल पिंकी मसागी चही कुमा थोइरम सुरबी क्वाकैथेल कोंजेंग लेकाइदगी असिसु मफम अदुदा लाक्तुना ममांगदा
लेनकीब वाफम खरगी सेंगोकनबनी हाइना लाके हाइनि लियो अमदी पिंकी अनि की मरकता खर निंगाई संगदानरकपदगी पिंकी हाइरि बिनुपी मचा असिना थांग शोरी मचा अमा सतोकलगलगा लियो की पुक्सेपता थिंजिलखिबनी लियो सोकलब मतुंगदा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर अमदा पुखतुना अहानबगी ओइना लायंग चथरब मतुंगदा महाकि फिबम सोक्सिलकपदगी क्वाकैचेलदा लैबा एशियन हॉस्पिटल तमना पुखलकपदा लैखिदे तुंगदा लियो की असिबा हक्चांग अदु रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की मिरियल संगदा पोस्टमार्टम की दमकता पुकी थौदोक असिदा मपुंग ओइना सेनरीबी पिंकी मसा नंबोल पुलिस स्टेशन दा सरेंडर तौरखी लमदम असिदा इनर लाइन परमिट सिस्टम चना हन्नबगी हौदा थवाइनम पोथा पीख्रबा अथौबा आनंद सिंह हायर सेकेंडरी स्कूल की महिरोय लमजिंग मैरा सापम रोबिनहुड के निसिंग कुमोन चही कुदिंग की पांगतुक्तुना लागली हंदक चही के ओइनसु हयंग लमजिंग मैरा सापम रोबिहुना तमलंबा स्कूल आनंद सिंह हायर सेकेंडरी एकाडमी दा तरासुबा निसिंग कुमोन थोरम पांगथोक जगदौरी अयु पुंग निपान ताबो मतमदगी हौना लमजिंग मैरा सापम रोबिहुड की फोटो दा लैकत पयावना थोरम क्या पांगथोकदौरीबा सिदा लमदम मसिदा लैमिनरिबा मियाम महिरुई सिंह इमा इबेल सिंह मेरा पाइबी क्लब सिंह न सरुक याबियु हाइनसु पाउजेलकली Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal की assistant professor लोबगी upper age limit असी चाही यांकई ओहेनबियु हाइरि RIMS असी Ministry of Health and Family Welfare Government of India की मखादा लेबा autonomous institute अमनी हारब institute असी के deputy director Administration हौकिबा जुन की तांग तरामापंदा एडवर्टाइजमेंट अमा थोक्तुना डिपार्टमेंट अहुम की प्रोफेसर अमदी असिस्टेंट प्रोफेसर खर लौनब कौरिबा असिदा असिस्टेंट प्रोफेसर की अपर एज लिमिट असी चही 95 ओइरिबा असी यांखई ओहेनबियु Ministry of Health and Family Welfare Government of India की गाइडलाइन अमदी रूल्स की मतुंगिना मिनिस्ट्री असी की मखादा लेबा इंस्टीट्यूशन सिंगी असिस्टेंट प्रोफेसर लौबगी अपर एज असी चही यांखई ओइरि खुदम खर पलबदा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स गुवाहाटी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एम्स दिल्ली नॉर्थ ईस्टर्न इंदिरा गांधी रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल साइंसेस नाइग्रिम शिलोंग संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रायबरेली लखनऊ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल Education and Research, Puducherry Postgraduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Sinasingba Pumnamakta Assistant Professor Lobagi Upper Age Limit Asi Chahi Yankaida Oiri Adubu Laibak Thibadi Atay Institute Singda Assistant Professor Lobagi Upper Age Limit Asi Chahi Yankai Oiribasu Regional Institute of Medical Sciences RIMS Imphal Gidi Chahi Nifumanga Oiri Chahi Nifumanga na Upper Age Limit Oiba Asi Kumja Lisingani Marida RIMS na North Eastern Council Minister of Donor Government of India ki Makhada Lairingaida Professor L Fimatena Director Oiringaida Semamba Recruitment Rules adu hauzik phawba matamga chanana semdoktana leiri assistant professor lobagi upper age limit chahi 95 khak oiba sina Dr. Tamluraga thabok phangdana leiriba Manipur gi miyoi kayada ningba kaihelle Manipur gi health sector da doctor gi award pa kya leirabasu Manipur lengangna sel thumgi phibam chadabana award pa Dr. Singh mention mangamdri adubu RIMS-ta asigumba kudong chaba ma lakma matamda thabok phangdriba Manipur gi Dr. Singh maraibak lepchagadauba tanfam asida upper age limit asi chahi 95 da oiba sina pumna makki oina laibak thiba haibadu oire maramasina hairiba upper age limit asi semboktuna atai institute singa manana upper age limit asi chahi 90 da ohendriba fawba recruitment asi matam khara stay tawbinaba Federal Students Organization kanglai pak feso ki maiki dage mari leinabasinga appeal tarokli Ireibak iramdam asi chahi lising manga lan tawduna leibak ngal kibagi lu tongda yaurakkiba duna hojik thokliba lan asisu ekhoi ki miyamna lan thingnarakibani lan asisu ekhoina soidana mai pakani haina Rajya Sabha ki MP election sana zawna phongdorli wafam asi ngasi kumbi apunba ima sing na sinduna apunba ima sing idama kumbi ima gi ahan mamapok kumon nising thorom ngasi MP Rajya Sabha Leishema sana zawbana maira chukhatuna lining thau sanathong khongbu manga gi harau tel kumida pangthok kiba thoram amada phongdok kibani
MP na makatana haikibada leibak sida thokpa thogdo wathok kudingda ima singna mang thaduna awa nungai amadi leibak ki thawai kaya da su manggil thaduna hiram kudingmakta yauduna lakibani ngasi su ima singna lamdam masida leiriba miyam amatoina punshinaba thogdang lauri hairaduna hojik thokliba lan asi su ꯃꯤꯒꯤꯗꯤ ꯆꯍꯤ ꯀꯨꯟꯊ꯭ꯔꯥ ꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯟ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯕꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯊꯤꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ MP ꯂꯩꯁꯦꯝ ꯁꯅꯥꯖꯥꯎꯕꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯅ ꯆꯠꯈꯤꯒꯅꯤ ꯄꯥꯛ ꯂꯣꯏꯈꯤꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯝꯗꯝꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯌꯦꯜꯍꯧ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯁꯤ CSOꯁꯤꯡ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏꯁꯤꯡ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯈꯨꯜ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯀꯔꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯂꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯔꯒ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯟ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯅ ꯂꯣꯏꯒꯅꯤ ꯃꯥꯏꯁꯨ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯈꯜꯂꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯃꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯀꯥꯎꯊꯣꯛꯂꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯑꯣꯂꯣꯖꯤꯗ ꯊꯦꯡꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯃꯥꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯛꯀꯅꯤ ꯏꯃꯥꯁꯤꯡ ꯃꯆꯨ ꯑꯃꯠꯇ ꯁꯪꯕꯤꯒꯅꯨ ꯈꯨꯜꯒꯤ ꯏꯃꯥ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯕꯤꯌꯨ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯤ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗ ꯄꯨꯟꯅ ꯁꯦꯝꯒꯠꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯨꯝꯕꯤ SCꯒꯤ MLA S. Premchandra, Ikalgi President and Mema Apunba Imagi Founder Member Wahingbum Luang Lema, Anul Visnupurgi President El Pramo Founder Member Apunba Ima, A.K. Santibala Mutum Dinamani Amadi National Awardee and Iboton Amadi, Ate CSO Singilu Chingbu Singshu, Amadi Tongan Tonganba, Sinfam Singa Labor Masak Naiba Kaya Susap Laki. Until 91 की एंग्लो मणिपुरी वार सुमाइना लांगी वारी यामतान अदुबो हंदक्ति लैरी बै तो मिरो सिंग को इसाम असेंबल लांगो मदु थेंगना मदु याव को इरम द मसिन ने येगो मतंदा को इमा सिंग नुपी ओबी सिंग नो प्रोग्राम से सिम तंगी को पुनाई सिदा को नुपी ओबी सिंग सिंगा मरोइना मैते नुपी सिंग सिंगा सिम तंगी मको ने यावदे सिम तंगी मको ने लैथो गले सिमतंगी मकोना यावसी हाइबते यारते हाइबते अमतने लमदम मसिगी रीजनल पॉलिटिकल पार्टी मोरिबा मणिपुर पीपल्स पार्टी MPP की जनरल सेक्रेटरी ओइने थौपुदुना लाकिबा डॉक्टर के मुक्तासनाबो चाही अहुंगी तामबग मखाताना फमसी पाइननबा अपॉइंट तौख्रे जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन ओइने खल्लबा डॉक्टर के मुक्तासना की अपॉइंटमेंट ऑर्डर असि ngarang pangthokiba presidential election da mai paktuna nauna president gi pham ngai pairaba S Brozena party constitution gi article 28 clause 1/b gi makha da thokibani aikoi lairik ningthina tamsi let's study well haiba hiramda MSF ki economic campaign asigi makha da ngasi Kaksing district ki Wairi Panjau Palum da leiba Padma Ratna English School की awareness program अमा पांगथोक्रे हाइबा थोरमतु Department of Manipur University Dr. Naurem Sanatom Singh Padma Ratna English School Kaksing की principal Thokchom Jiten amadi Manipur Students Federation MSF की General Secretary Sundar Kumanna maru oiba mitungnan singona saruyaki ngasigi thoromatu mari leinana Gwaltabida security force singna paumi singda ayat apan pirakiba amadi paumi singna tongduna chatkiba Manipur State Road Transport ki bus ta thariba Manipur haiba wahai muthat handuna utkiba thong adubo ngasitin kiba mahirwe singna nungai tabusu phongdoki hariba thoram aduda drug chaduna iramdam se mangangumsi mayai kaba drug ki mayukta aikoi punna leminasi iramdam gi leimai dagi drug maru phangna muthalasi drug tagi iramdam kansi malaibak nungshi amadi afaba mahirwe oisi hariba machang oiba Hiram Singda Kana Nakibada Natana, Lupki Thomi Sing Amadi School Gi Mahiru Sing Yauna, Ozaki and Yaduna Mahiru Singda, Manipurgi Kunaya Sida Karama Mongda, Taudanka Logudagi Hibasida, Poktaka Piki, Luina Chahi Kudingi, Honglak Liba, Akoibagi Fibam, Kaitarak Liba Mahusagi Kal, Umang Kokokpa, Turelgi, Konung Telakpa, Iram Nala Mosilakpa, Punjilakpa, Namduna Pijariba, Mayakaba, Drug Amadi, Karamna, Naktokani Hibana Chingbo, Hunkayasu, Kananaki. Amarom da thoki with Togosiga Chum Aran Tidok Nabahiduna, Chips Secretary na Hokiba me Kunmatoida, Semkiba Inquiry Committee Edugi report na Sifauba, Miam da Kanganda Bagaloina, Ikuidana Tokiba, Isengi Chaugi Mingda, Miamna, Sanction Kiba Kungjang Kayagi Kolam Namsin Tamkini.
Manipur miyam gi ihul khangna kan ba iho amal lak tringai atubada leingak na chuma while purakadabani haina su MSF ki publicity secretary Abhijit Kamramna thadrok pachirol asina phungdorli Lagliba July Nipan Leba Pokpa Numit Asida Pangthuk Kadoriba Coordinating Committee Korkongi Taramari Suba Mapok Kumon Numit Asigi Mangwinana Manipur Amadi Wesia Lamdam Dalairiba Yawolups Amasung Miam Kuding Makpo Korkomna Ikai Kumnaba Utpagaloinana Yafa Pavjal Pirakli Korkongi Media Coordinator M Saghena Kuyak Piduna Thadro Pocherol Amana Makataraduna Imalaybak Manipurgi Ningtam Yawol Ihauda Tawaina Ponta Pikraba Athobusing Pumna Makima Fumda Korkomna Yawolgi Kaikumna Ulakli Loinana Yaknabagi Chaitian Kaya Mayok Naduna Yawol Ihawa Sigidamak Lepiriba Miam Pumna Makpusu Tagat Pafungok Jabaga Loinana Miam na Tegnariba Awa Kaya the Su Saruk Yari Ningtam the Hingba Chakut Pahaiba Si Mui Bagi Awang Machapni Kalasi Kaitarak Lavadi Mui Bakunaisu Sangaga Pankak Were Asigumba Mui Bagi Liglam Masigaloinana Kumang Chaushina Hinglatpana Manipurgi Chingmi Tami Iresa Singna Masibu Manghanba Kaidong the Pankide Maramasimanga Inkumza Lishing Champal Nifutareta British Loilam Natu Kravada Ishagi Lengak Lingduna Inkumza Lishing Chamapal Nipunipanda Democratic Election Mai Pangna Pangtoki Ningtaugi Lengak Pathap Tupki Miamgi Lengak Laki Modern Nation Amagi Chap Chaba Matik Adu Chen Hoki Social Democracy Gi Lehau Chela Iram Damda Anova Ningtam Yening Chonki British Loilam Ge Numit Tarak Paga Iroinana Kumzal Lishing Sampal Niputret Ki Agas Ki Chetara Marida Manipur Gi Ningtamba Interim Lengak Semki Chingmi Gi Maikei R Bob Kating Amadi TC Changkham Minister Oina Yauki Mohammad Basiruddin Ahmad Chuk Minister Oiki Matamadugi Chingtam Manigi Anova Mirol Aduna Kanglup Naiba Thadok multi-ethnic secular Manipur ama kumjal ising champal nifu taretki Mars tarada Manipur gi masagi oiba mioi tara tarung na saba constituent assembly ama linki e daiho thangkopau kipgen TC Tiangkham Teva Kilong amadi R Susha constituent assembly asida saruk yaki Manipurda ningtamna haina humna matam sangna panba ngamkibagi maramdi ching amasung tam anina ama toina lepkiba amasung punna Manipur bu ngak seminar pagini British na laklaba matungda hill amasung valley khaidokibani British satkrabani na hojikti aikoi irisa Manipuri sing ama toina oire haiba wafam Manipur National Parliament gi ahanba mifam maduda thamki matamgi khonglei matungina anauba kunai lon civic nationalism su lakba hoki Manipurda social democracy mangphaunaki masina Manipur bu modern nationality ama ohenki right of soil de yumpham oiba constitutional entirety ama ohenki ngasi malemda khwaidagi chawba democracy ni haina utchairiba India dagi Manipur democratic constitution lingba yamna hanki chingna koina pansaba chingmina koina pangakba haina ipa ibu singna sakna sonaramba sida Manipur asi British laktrigi matamdagi national geobody entirety ama oibagi chapchaba khongchat ama laiki haibasi ulli India na Manipur bu namduna lausing kraba matungda Manipur da lairamba chingtamgi khal amuk hana kahalakibani Kanglup naiba losem ki lam amadi laingakta ichinichi gi maru oiba hulanki masima Wesia lamdam kaya su thokibani Kanglup ki mingda Laibak Semana Ethnic Homeland gi Manglan kya sagatna ba macha oiki ngasi Manipur da thokliba wathok asisu Indiana Wesia da thakiba communal gi maru aduna sare parakpani social democracy gi khongchatta punna Laibak Sem khraba Manipur da Ethnic Homeland gi po asi Manipur da Indiana counter insurgency policy oina Asia Pacific ki lamda chathaba geopolitical gi lalongda Kanglup kharagi lanmi chengol sijinabani Manipur gi apun ba saktam amadi core idea of Manipur asibo thugaiduna aikogi ningtam liklam masi thugainabagi namakta iresa mashal gi marakta khaibung tanaba wakhal gi singchep tharibani maramduna Manipur da kundaminari ba furup Kanglup singna furup Kanglup ki lanbam semgatpagi Furup Kanglup ki lanbam semgatpadagi nathokpa chungani masina aikoi mashal gi marakta mangjaba natana karisu porukloi haibasi khanglabadi apunba chawkhatpa ngamgani haina korkomna miyam gi mafumda thamlagli
इंगेंगी तरानी थोइनी पानबा ngasi ningthaukaaba numit asida mamang lai haktaktagi pangthuktuna lisangsi na chatarakpa laigi thormama oina ngasi su angom yek salaina mapung oina sinduna tangai phadana pangthokba ibudau pulei rombagi laigi fijol hongba amasung cheng hongbagi thorom pangthokre ngasi Chorchan Higher Secondary School samna CC Higher Secondary School haina khangdariba school asigi campus manungda laikhraba ibudau pulei lomba laigi tangai phadana pangthokpa laigi thorom aduda angom ningthokpoi reiton laibakya khangai amaiba amaibi angom yek salai gi maru oiba ahal manamade mioi kya su staruk yaki ngasigi budau pulei lomba lai gi thorom aduda staruk yaki ba angom ningthokpoi reitona phongdorakpada ibudau pulei lomba gi lai haktak tagi pangthuktuna laklaba lai gi tawdaba yadraba masina moina leibak asigi chahong ngahong naba leibak mara tapna panabagi damakta lai gi fijol hongba amasung cheng hongbagi thorom asi pangthokpani ngasi leibak gi tangdu leitadana leiriba awana kaya sida kokpiduna ing tappa nungai yaifaba lamdam ama ohenbiu haina angom ningthau poirito na sembiba mampugi mafumda thongni jaki CC Higher Secondary School dina bukang masuk leba itu leba bagi sangleni masih jai koraba ingin diperangi ini puan ba untuk apa nih mulasi untuk leba bagi Tizong hongba senghongba nemu masih esi ramna leba kita dulu leta daba itu masih yang ramna asam namin tamak koina masih udah gitu masih untuk sebeli masih udah gitu masih kamari lena na masih ada ingkapa santi porokpa nungai aku ini boleh sunu hai dina udah hamda in pursuance of Banmos of 2025 have thorom ama ngase Imphal East District ki Sanjen Bamda District National Program for Healthcare for Elderly Cell amasung District Non Communicable Cell Imphal East anin kusam nadna sinkre thoramaduna Joint Director Planning amadi State Nodal Officer National Program for Non Communicable Disease and Chief Minister's Health for All Manipur Y Prem Chandra Singh Imphal East ki CMO L Indira Devi National Program for Palliative Care and National Program for Healthcare of the Elderly Manipur SNO L Tilakyasori Devi amadi Chakal Gram Panchayat ki Pradhan M Ningthiamna maru oiba mithunglen singone sarugaki Dr. YPM Chandra na thoramadu da saru yaraduna haikibada aikoi ngasidi tampaki mafam singda fajaraba amadi kanaraba wahi sing ningthina hauba amadi ubu phanglaktare haksangda amadi mausagi khalda animak kannaba pambi maru oina wahi sing ningthina thaduna hauhan bayamna darka tai matam amada yumda hauduna heklaga charamba wahi sing asidi leidragadi chaba phangdre thoramadu da saru yakibi Dr. L. Indira Devi, Chief Medical Officer, Imphal East District na haikibada Chanjenbamda pangthokliba thoram asigi sengthaningai oiba saktamdi ngasi thariba uchara chamarom asi thagi oina thariba miyosingna yengsinduna suksoi soiduna hinganna honagadori uchara thabagi khwaidagi chauba Bharat pumbada pangthokliba thoromgi sarugamo oina ngasi diabetes hypertension gi choitheng fangiba miyosingda health card yenki Masina Makoi Ana lying the Chauna Kanaba Pigidori, Amoromda, Palliative Care Gestorga Moina, Al Mangada Su Achamakulo Piduna Kakuna Woodki, NCD Shell Imphal East District Medical Team na Ahalaman Singda, Physiotherapy exercise Tawada demonstration of Masutki. Manipur State Cooperative Union ki Makada Manipur Cooperative Societies Act 1976 form gi thoramama ngasilam pel pachalaiba union asig office ta pangthokre thoramadu da Manipur State Cooperative Union ki President Longjam Tompisak Vice President Hills and Valley official sing amadi board members sing ju saru yaki thoramasiga mari lenana Longjam Tompisak na phongdokibada the Manipur Cooperative Societies Act 1976 ki rules amadi law gi union asigi makada phongmani Cooperative Haibasi Ek Amadi Rules ki Makada Chalairaga Chanaba Ngaktani Maramasina Hariba Ek Asi Register Gatanaraga Nasi Fongjabani Nasi Fongliba Ek Asi Maiti Mek Amadi Bengali Mek Tasu Amuk Fong Naba Pandam Tamni Haina Fongdoki Nasiki Toramadugi Manguinana Cooperative Union Asigi Official Amadi Staff Singi Meeting Amasu Pangtuktuna Tongan Bahiram Singda Kananaki Rupmahal Sanglen Sanga Kiba Humudra Nipan Suba Kumon Numit Kamari Lenana
Taranipan Suba Hawaibam Nilamani Singh Award Writer, Director, Theatre Activist Mani Yumnam that Lantokre. Taramasida Retired Commissioner Art and Culture Government of Manipur Mongjam Joy Singna Athoiba Michung Amadi Rup Mahal Theatre gi Vice Chairman Loitongbam Brajamohanna Thorammapu Oiki Nature Kalada Aiba Sigi Mapan Naidraba Thodang Bu Singthaduna Hawaibam Nilamani Nixing Mana Lisingani Kunmangasi Rup Mahal Theatre na Mani Yumnamda Lanthokibani Mana Yanthokpagi Thoramasigi Loishilakpada Mani Yumnamna Iba Khetrimayum Somorendron Lamjing Lamtakpa Sarengdum Chathoke Haiba Drama Amasu Rup Mahal Theatre gi artist in Utki Hazik Fawbuda Mani Yumnamna Stage Lila Yakai Mapan Iduna Atho Ehen Tanabagi Festival Kayada Saruk Yarubuda Best Script Kumapalag Second Best Script Mapalag Amari Third Best Script Ki Manana Humlak Pankre Aibana Ikiba Lila Karadang Pallavada Beauty Parlor Tangai Fadana Laukibani Sarengdum Chathoke 50-50 Meditation Ai Hankiroi Ijat Ki China Wakat Ningthira Bikaina Poktangai de Sijage Amadi Swachata Bharat Asina Chingmani Sumang Lila Gilamda Su Aiba Sinang Asi Fawda Lila Tarahomdoi Kudol Tamkre Karadang Pallavada Angang Balai Nushibagi Damak Surjagrahan Amadi Kairaba Chapu Asina Chimbasingni Lamasida Su Best Script Ki Mana Anirak Funkibalaidim Film ge oina su script tarani tho ikibalai karadang palabada sakthi bi tampha thoki dagi kisi amadi huran bado mapuni hayuna chingba yauri Young Film Production ge banner makhada Taratare Suba Production oina Kamla Tongbram na present tawduna Machin Manau Pictures na puthokpa Thoiba Soibam direction pigedaba Mahu Pubi haina mikthonba Manipuri Future Film ge yaifa thongni thoram ngasi pangthokre Lamsang Police Station ge Haurang Sabal da leiba Millennium Garden da pangthokiba thoram aduda Film Forum Manipur gi former chairman Subject Chava Mangolzao amadi senior actor Ningthaujam J Vidyana Mithungnen Singh oina sarugaki Film asigi story da Baina CS screenplay da Barun Laistramni Film asida James Haikom Ratana Khetramayum Kishan Chingangbam Jackson Jevidya Mangolzao Gita Mojubala Sorojini Ratan Mukhai Ratan Laitang Them Nongdamba NG Elina Angom Amadi Manisana Chingbasina Maru Eba Mamiro Singoina Sarp Yagadori Film asigi cinematography Loris Imagis Amadi Palin Thauza Editor Biju BFX Lyrics Dalom Gurumayum Music Div Sinamni Chief Guest Oina Sarp Yakiba Samjay Saba Mangolzao Haikibada Film amada afaba script khanbagi tangai fadaba leiri society asida wakal loksing oigedaba script puthokpiraktuna lamdam asi achumba lambida puraknaba thodang lomina se haiki thramaduga mari leinana wangang loisingna Manipuri film gi matangda wafom ka phongdoknaki film asi maru oina lambi lana chatkedawraba mioisingbu achumba lambida purakpa amadi drug issue gi matangdane haiki Hojik Sanabagi Paw Mupam Gini. Balls and Bins Nasindana Mari Suba All Manipur Snooker Tournament 2025 Jun Kuma Pandagi Hauna Chatar Kibadu Narang Konjeng Hajari Lekai Deliver Balls and Bins Solution Cray. Tournament Asig champion Lystrom Plachenina Oiki Amasung Chanabam Deepak runners up Taki. Puna Sanori Kuna Saruk Yaduna Chatarakiba tournament Asida champion Platinina winner prize oina Shelgimana Lupalising Kuntra Amasung trophy Kusinaki Loiner runners up Kioina Deepak runners up ki prize oina Shelgimana Lupalising Tara Amasung trophy Funky Balls and Bins na tournament asi snooker masana si Yokanaba Amasung snooker masana sibu pamjaba Sanori Simpunging Thogat Point Sinkibani tournament asi Maru Oiba Pandamdi Manipur snooker Sanori Singi platform ama semgat pada natana snooker masana sida Manipur bu masak tak pangamnanaba honabani Manipur Cricket Association sinduna pangthokiba mga suba MNCL wang pokba T20 trophy da Didim Road Athletic Union Trauna cricket team na champion oiba ngamlakpa bu ikai kumna bu utpo oina team masigi sanaroi amdi official singbo ikai kumna kre ngasi Trau Cricket Academy sanglenda pangthokiba chamlama thoram amaga loinana sanaroi amdi official singbo ikai kumna kibani ikai kumna bugi thoram aduda Trau gi president Juges advisor Dananjoy Mangol Sarat Dr. Joy Secretary Professor Vice President S. Somorjit Amadi Holendrona Athobe Mithunglen Singh on Saruyaki
Panbayabadi Thasi Ahumda, Tawal Mujing Public Ground Sanakiba, final match at the Trow Cockatelna, Cyclone Tangway Bunbo, Run Ahumda Mightiba Piramdana, Champion Trophy Lowang of Kibani. Luinan Team Asigi Captain, K. Priozina, Man of the Match final match Amadi, highest run score Gimanasu Fangwang of Kibani. Manipur Amateur Karate Do Association Sri Lanka gi Colombo da leiba Sagathada Indoor Stadium da July gi tang ani dagi mari fauba pangthokiba mapan suba South Asian and Fast Under 14 South Asian Youth Karate Championship 2025 ta India gi damukta gold ama silver ama amadi bronze ama fangmang amkre Sinthoiba Triamna Sub Junior gi chahi tarani thoi makha gi keji nifu mangi Kumichi Masanada gold medal ama amadi chahi tarani thoi makha gi individual boys kata Masanada silver ama fangki Sinthoiba tabung kok makha laikai dagi Triam Somorendro Singh amadi Triam Ratna ani gi machanupani chahi taramari makha gi keji yankhai gi Kumichi Masanada Pratik Dahalna bronze medal ama fangbang of Mahak Lema Kongdaki, Tiken Dahal Amadi, Pavitra Devi Gimachanupani, Sinthoiba Amadi, Pratik ISKF Petrol Dozoda, QC Muchum Bankim Singi Ming Makada, Rensi Soibam, Bindesori Sanuna, Takwi Tamikibini. Kerala Yumbu, Rega Hokiba, Jun Kuntareti, Tazi, Ani Fauba, VKN, Menan Indoor Stadium, Trisuda, Pangtokiba National Arm Wrestling Amadi, Para Arm Wrestling Championship, Manipur Goina Sanari, Kunmari, Amadi official Anina Sarukakibada, gold medal Ahum, silver medal Ani Amadi, bronze medal Mangapuna medal Tara Lawangam Laklehina, Manipur Arm Wrestling Association, Thadro Pachero Amada Kanglaklim, Manipur Gidamukta, gold medal Ahumadu, RK Ajal Jitna, Senior Amadi Junior Kanglup Venda. Gold Anilauki, Nicholas Tonglaugjamna, Sub Junior Kangluki, Lev Evenda, gold medal Lowa Namlakibani, Haina, Gerald Asin Makatarakli. District Youth Affairs and Sports Office, Imphal Westki, Office Ki staff when a Tabak Torum Kaya, Pangtok Lamba, Hazuna, Tabaki Matam Lueduna, Retirement Laukraba, Mui Singbo, DYASO, Imphal Westna, Chamlava, Torum Amagaloin and Ikaikum Nakre. DYASO Imphal West Retirement Laukraba, Mui Singadudi, Kwarakmam Bimola, Tokshom Sanatombi, Ningtho Kongjam Ronivala Amadi, Wairokpam Sundarni, Nakpigani Sundarini. Retirement Laukraba, Mui Singi Mafamda, DYASO Visnupur, Imphal East Amadi, Imphal West na Chamlava Kudol Piduna, Makoina DYASO, Imphal West Kidamakta, Tabakaya Maipangna, Pangtuk Lambasingbo, Singtanaki. Rhino Fighting Championship 2025 ta Aztec Bum MMA Fight Club amadi Aztec Fight Studio Gym dagi sanori tara taruk na saruk yarduna gold medal taruk amasung silver medal tara puna medal tara taruk lawrpada Manipur gi mai purakre asangwe divugar da leiba DSSK Kanoi College ta Rhino Martial Art and Fitness Center na sinduna Nominini Chupna Chatharakiba Rhino Fighting Championship 2025 ta Sanaroi Tara Trugyauna course ani amadi Manipur gi team guide oina CS Sanahen ba Maitai S Nirmal Kumar Korimium Ningthiam na sarugyaki Aztec Bum MMA dagi Sanroi kaya na tongan ba kilogram singi kanglupta gold amadi silver medal kaya ma lorpang kibani Aztec Fight Studio Gym gi oina gold ani amadi silver mari puna medal taruk lorpa sigi damukta Aztec Bum MMA Fight Club ki founder Thongnaujam Bambamna thagat pasu phongdorli Hauze kasi nong magi ba inga sagi paw mu phamgili ICAR Lamphel Park ke Agro Meteorological Field Unit AMFU dagi pirakba inga sagi report amagi matungina ngasi Manipur da khwaidagi sabagi chang asi Celsius degree 9.2 oiki khwaidagi ingbugi chang na Celsius degree 12.5 oiki Nungchit yauba ising manil chang na ayuk ta chada marfudarani thoi amani nuktilden chada humputar oiki ngasi chukiba nungjugi chang na millimeter manga dasmik marini loshilakpada maruiba pawmuna myamda tamjari
ग्वालताबीदा सेक्यूरिटी ना पाउमी सिंह थिंगदुना चलन खिदबा थौदोक की मांगदा सेम की इंक्वायरी कमिटी की रिपोर्ट खंगलु हाइबा डिमांड ngasi Manipur की एडिटर अमदी पाउमी सिंह ना वाकत खोंजंग चंगसिनख्रे इम्फाल वेस्ट की मरुइबा लंबी सिंगी नागेता पैसिंदुना थमलिबा पोचै सिंग लाक्लिबा जुलाई 13 गे पुंग अहुम फाउगी मनुंगदा लौथोक्त्रबदी युम्बू सिंगी मथक्ता लोगी मतुंग इना थबक लौकत्पा हौरगनी मणिपुर कोविड-19 नाबगी चांग तपना तपना हंथरकली अनोब केस मरी थेंगनरक्तिबगा लोइनना अपुनबे एक्टिव केस की मसिंग 93 लेली ISCOM मीडिया न्यूज़ की पाउल सिंजरे मेंग ताबिर पिसुंगाई तोमथिंगा मना मुहना खुरुमदरी।